Voin hi September ni somni pathum sang ni somni panga ni a. Nimin September ni somni pani sang ni somni panga a ZPM party in khoma kan chief minister pulal du oman enge asoi lo ngai thlang. ZPM party le sarkar na phongchel tu te hian kan ramta na thalo tur kan tingai ho Lovang pulal du oma chief minister. Nimin ni somni pani thakwa sang ni somni panga khan ZPM party chuan chung in khom kan manga. Chief minister pulal du oma chuan thu sein Central Sarkar hi kan ngai sual tuka min chim rala kan ram leilung te min chu saktura kan ngaya kan ram ta na thalo tur le him lo tur hi chu ZPM party le sarkar na phongchel tu te hian kan ti hau Lovang ti ringa mangu ati Chief Minister laldu oma chuan India rama hian kumsang khachakwa somni pasaria Indian Forest Act kan neya British Hauh in min siam sakani British Hauh chu India rama sumdong turin an lo luta an du ber chu India thau soni India mi puitan le tribal te tan he Forest Act hi athawak lawani India independent ta keima ni kutsuak ngei dan siamani a Conservation of Forest Act hi India sarkar in asiam vetani Conservation ti chu JF dictionary a chuan humna tina ziaka forest humna ni chu dan thazok India sarkar in aron siam chu Mizoram apo UT kan ni tangin chum lo chat lovin kan lo mang char char toni he dan hi TN government chuan kumsang khajukwa somkwa paruka Supreme Court a khingta a Supreme Court thutluk na chuan community forest te private ram te sarkar ram te revenue ram te po avain he case noya chuan forest ti aloni tani lalaya ta to khotin in village safety reserve te kan nei thina waime te po in ramhum hal te kan nei thina khoi mo in an kho himna reserve area a an kho zau na ture mo mason na tur thil da tur te lowam ta se government case a chuan clearance la ka ngai zelani kan sarkar nuwa po boina lian tak kan to ka sarkar ma sa ten clearance an ti fello lengpuya NI te chungchanga chengwai bel che somni choi turin min ti a kan mang anglu tukin central a kan kala na sa takin kan nge na avain min ngai dam lo ma se tam tak min ngai dama tuna chun na an tran le to ni kan rama hian inner line forest reserve le riverine forest reserve kan neya forest ram chunga khuate oma leilet le huan tam taka om Congress sarkarin NLU pian kalpuilaya mi tam tak forest area raman lo pek te kha government case a hi chuan in nei thei to lo ron ti ta se abuai vek thei don ani tuna hian hand holding scheme noya zau policy kan han kalpuita a chief minister permission noya rubber chin te ku wa te oil palm te po lo ching don taila clearance min pek lo chuan thil ti a har sale vek don ani Mizoram tana chatur India le khovel huwa po company thateron in bun natur investment policy third special investment zone SIZ tuna hian kan duanga ramle konga tana clearance min pek theilo chuan hei po hi a hlot ling thei don lawani tuna po ataka buaina kan ton chu tual puile aiduzol in kar kong omsa lai zau tu mani a Marlin Sanctuary tangin buffer zone a kilometer huam chunga a omman ti awangin lai zau the ni lo champhai tangin lai tura ruam manangai phani Brahmaputra board nen met irrigation project chengwai bel cheza somsari pasari sena tur kan boi pui meka lelet nei ten tui an hiang nar na tur le met khwa pa then zol chom na tur ani a hei po hi clearance min pek theilo chuan a hlo cham le don ani vaireng te le sairang in kar kong 4 lane lai tur a huna lai tan theilo chan po hi forest clearance kan mu harwang ani Delhi a meeting kan neya mort minister nena kan nge na compensate hi forest le mimalin an la kop thei hlawa nan tran thei ani chuwang chuan government case hi central sarkar po in nok sakan ti a dan thar Conservation of Amendment Act 2023 hi an siam tani MNF sarkar lai ni a guideline le rules te kan lamu box si lova a dan ringot han thlir khan kanin hlau siak ta a apo yang ti in zir chian na ala om lo nen resolution te pasin kan do ni kha amai ro chu guideline te aron choka kan han zir chianga he dan hi kan mamo zok ni in kan ria hausa lungrol takin kan pa sani kha assembly speaker in remtilowin omem ati khan tu ma in remtiloti anom lo awangin do kan beng chungin kan pas ta ni chief minister chuan he dan kan hlau chan ber hi enge ni kan ti chuan international border atanga kilometer zo huam chunga forest clearance la khar salu tukhi a om to turan ni lo ti ni a kilometer zabiala hian avain exemption an pengot lova linear project anti heng kong puite rail kong te gas and oil pipeline te power transmission line le strategic security and public utility van tlang in an mamo thil te ni
henga hian man lani point an na tho na chin bak kha rampe kan ngai lova king malak na te khe anila mi puiten ni tena kan chorle kan mamo ngoi ngoi an ni sil suri tangin Bangladesh pan na tur in kar kong lai kan tuma dampa sanctuary tangin buffer zone kilometer som huam chunga omti in clearance min pedu lova amai ro chu central sarkara he amendment mang hian linear project a min da sakro u ti in kan zuk thena min pompui to ni hemi rual hian kong pui pasari FCAA mangin linear project a min pon sakro u kan ti a min phal sak to bokani Tripura tangin IGGL10 Mamit district atangin gas pipeline anon phum meka namuang hle ni Prime Minister nen kanin mu nun bera khan soi chuani a forest clearance vel fel lawa wanga namuang hi avei hle a ale kha nge in bo zui turin minti na po akal le thei to ni in dawalo theng law ni chuan he danin aphal sak china mason na tho te hi achor tu tak tak tur chu mi pui kan ni a in dawalo theng palta ni point emergency puanga andu dan danin anti danglam don thawani rare earth chungchanga po Ministry of Mines tenen August ni somni pariata khan meeting kan neya barmaram ria khian a omve mai thei ti in kan soi hawani keima ni zokin maron la chak thei ula explore wat watila ti hi kan du thu samjuk thenani anron zonga license fees an choyanga nimal ramte ni chon compensate an peang mithren khat thil soi du dan hi chu ani lawani state list entry somni pathuma hian ain ziak veka kan ta ni a kan thu nei na ni mineral exploration trust rules sangni somni panga po kan duang fel to ni he kan dan siam noya hian tu te point nan thok dona min ti chedona nilova kan lok na tur zo kani he amendment hian state sarkar thu nei na sangjok min peta a kan ram chunga tu po in thil ron ti don se state sarkar ron in ti vekani central sarkar kan ngai sulo tu khi diklo aponga taka min ti chet tuma mal tur anga kan soite hi diklo kan ram that na tur zo karwa manani kumsang ni pakwa congress sarkarin forest right act anadopa kumsang ni sompakwa MNF sarkarin du lovin an manglova forest area tribal chengte hum halna danani a ni kumjun ni sompariata khan ZPM sarkarin kan tinung le ni FCAA hian in he forest right act thi aron ti chak sot bokani kan nam hian himna chinga kan neya Bengal Eastern Frontier Regulation hi British Hausiam khani a Mizoram State kan ni khan Mizoram State Act section somli pathumna khan he dan hi man chun zom zel turin achuangani paragraph sarina chuan aram nei tu ni lo chuan engma an nei thiang lawang ti a omani state sarkarin phalna kan pek lo chuan BEFR sangkhajret somsari pathum hian min hum tlata hemi hnuaya hian inner line permit po kan le isu rengani India Constitution a schedule pasari na state list entry sompariat na le somni pathumna hian leilung hausak na chungchanga kan himna min pe ni article zathum somsari pakhat jia po kan himna ombok kan ramta na thalo tur le hlaom tur chu ZPM party le a sarkar na fongchel tu te hian kan ti hau lawang ti ringa mangu lau kan in zirtir na sala tukhi apoi emema lau tur dik tak pathian hi i hlau berang ti na soini vo in chung in khom hi pupi bilal som liana secretary general chona kai shroya upa h zoram thanga advisor chon hun seramang ZPM party zom tharmi pathum pularin sanga assistant director horticulture Dr. Silal Lomzola professional assistant central library MZU le puji zonun kima secretary brew welfare te chu pulal du omana lomlut bok source media and publicity ZPM general headquarters Aizol September ni somni pani sang ni somni panga Chief Minister pulal du oman ramtana thalo tur le himlo turin ZPM party le sarkar na fongchel tu ten anti lawang ti ringam turin mi puite cha voina ZPM party in khom an party pisa neya Chief Minister pulal du oma chuan Forest Danthar Conservation of Amendment Act 2023 chungchang soin sarkar lai pui chuan mason na tho konga forest clearance chungchanga har chan na om thin sukyang tura Danthar siam thu asoi choka he dan hlau tu tele an hlau chan ber international border atanga kilometer za huam chunga forest clearance lak har salatuk om to lo turati chu hemiram huam chunga awaya phalna pek ngotani lawati a linear project kongpui rail kong gas le oil pipeline te power transmission line le strategic security le van tlang in anmamo thila chau an na tho na chin chau rampe kani ati a heng malak na te mi puiten ni tina an chhor tur le mamo em ani ti a ramtana thalo tur le hlaom tur chu ZPM party le a sarkar na fongchel tu ten anti don lo ti ringam turin mi puite chani Chief Minister chuan silsuri tanga Bangladesh pan na tur in kar kong lai tum forest clearance mu thailo chu Danthar hnuaya
linear project apom saktura sarkar lai puingen na chu pompuya ni to ti soibok mineral exploration trust rules sang ni somni panga po duan felani to thu soin dan noya tu te point nan thok dona hei hi chiat na tur ni lovin hlong na tur zo kan ni ti a dan thar chon state sarkar thu nei na sang zo ka pe a ram chunga tu point thil ti don se state sarkar ron chunga ti vekani a central sarkar ngai sol tu kan ni thin chu adik lo ni na soibok dampabial BJP candidate chuan ama aya anbial mangai tu an omarin lo thu soi zalen September ni somni pani sang ni sompanga voin khan BJP Mizoram State Office mipuirun Upper Republica Karthar inhlan na nei niin dampabial by election lo turatan BJP official candidate ponna hun BJP Mizoram State President Dr. K Beichua MLA na nei Dr. K Beichua chan thu soin BJP Mizoram ina pulal ming thanga West Highland khuang ei candidate ta na kan nei thei hi alom oma dampabial a hian voi ni adin na tur ani awangin dampabial siam thata du na hi hei hian ati chiang hle in ka hriani ti na soi Beichua chuan dampabial ma son na turin BJP Mizoram chuan thei top kan chhuwa dona dampabial mi puite mamo le tlak cham na phushu turin BJP chuan kan candidate kaltlangin ma kan la dona health sector lama te zirna chungchanga te kongche chungchanga te mi pui mamo ti hlo tlin ngei BJP chuan kan du le kan tumani ti na soi dampabial BJP Mizoram official candidate lalming thanga chuan thu sein Khovela party lian berina keite lul BJP ayo ding turamin tlang hi kalom hle a party tanga kalom ve to a BJP office ka thlen hian athamon thak big maya amak ka ti in anuam ka ti hle a national party lian bera chuan kan zalen ruriau tamai hi alom ka ti hle ni ti na soibok ming thanga chuan ka politics kalkong hi abum bo ve hle maya pol kwa ka ni lai atang dai to in dampabial MLA ni kalotum to a kan bial ka enin ka vei tak zetani nima sela sumle paite kan nei velo wangin kan bial te be se ang po kan phak lo viau maya in thla shuna na a kan kai shroi tu te du thu sampo kan phak lo chuan kan tling thei talo ani voina ero central sarkar mek BJP a official candidate tur kani ta ka chuan dampabial mi puite hne na ka cha du chu ka felber ka tilova amai ro chu dampabial ke aya mangai tu anom ka ring lo dampabial mi puiten min thlang tling ani chuan dampabial tana MLA thaber ni ka tum dona kan bial ma son na turin a theina pianga ma kan langa dampabiala ma son na tak tak thlentir hi ka tumber ani chu wangin dampabial mi puite khongai taka kan bial ma son na tura ta na tho ho na thatak kan nei the ngei na turin tun by election lo tur hi bial ta na inlung rual hun le party politics da tha a kan veng le kan khuwa ta na ngai tu na dik siam cheu turin ka som vek che u ni ti na soibok BJP dampa by election official candidate lalming thanga hi kumsang kha chukwa somsari panga February nili khan West Highland a pianga anu puilal chan himinen fa pathuman nei ani thiamna lama MA BEd ni in West Highland Secondary School headmaster te Gospel Centenary High School West Highland din thara te zirtir to na lo thok to a ko shan rong bol na lama West Highland chimveng Presbyterian ko shana thushil tu ni in Puitling Sunday School zirtir tu Finance Committee a Assistant Secretary ani bokani kan tun lai mizo actress zinga lar le mel tha mai larwat sangi chuan zirlaiten film industry hi ezon natla kani tia anron zuan lu ve maya hlau thu soi sangi chuan ezon natla kani lutuk ti in anron zuang lu tang ti ka hlau a chan chu zirlai tam takhian an chung te bula mi pon ezon natla kani lom ti in ron zuang lut ve ngot ta se mani in chomna tham chu ni ka ti theya amai ro chu chung kwa han chom nan chuan alak tlak chi lo deu ti na soi ti chuan engtin zel film industry mizo anga chuan kan tong chapo na ni lo se a hlo tampol kan ni a amai ro chu chung te wa chom nan chong ka theilo tuna chuan keima ka in chom trok ka unau ten mamon nei chuan pocket money han pek te le e tur thil han le sak le thomno han le sak zeu kha ka ti thei tok chu ne mai ti in a soibok ko shan rong bol tu pastor fanu sang hi kolasi papiang aizola seilian ani a pahausa ka emin live movie tangkhan lemchan khovela zuang lutin alar zui ta hle ni ZPM sarkarin kan raman shal ruat kema MNF chuan ni somni pani thakwa sangni somni panga khan an office chung in common manga thusoi tu MNF treasurer ruat kema chuan FCAA sangni somni pathum manga kan ram shala ZPM sarkar puin ZPM sarkara hian kan ram hi athaphanga arum mek ni na soi MNF treasurer chuan tuna kan sarkar shon mek hian FCAA sangni somni pathumin kan raman shal ZPM sarkara din tir phata tangin an kut chuak ni mi lo lengpui airport
ZMC Falcon le Serlui Bi Hydel project te shal tumin anrel ngal ani kha vai mi Hauh sa in nei man pui den chenin anzuar ko la ma se tun thleng chon shal nan la theta chuang lo Mizoram hian ma son na kan ti infrastructure ro pui tak tak hi kan otin kan du nge mai kan ram kan nam le kan sa khua a him don em ti ngun taka ngai to chungin a that don lo emo a him don lo kan hriat chuan man mo mai lo tura kan ngai to na kan man atul tak zetani ati Mizo nationalism hi kanin nga na lungphu mani chung chu kan him don ti soin MNF treasurer chuan ZPM sarkara hian kan ram hi athla phanga aru mek Bairabi rail station a hitachi tam tham zet ron phur lu ani te khan kan ram ro lu thing le mau nungcha engtin nge an suwa samang ti ngai to ngam poni lo tin kanin hung big na article zathum samsari pakhat na ji ngei po sumle pai Hauh sakna du luat lutu ka wangin an halral thilhana tan an mangmek ti in voina kan sarkar kalphung en hian zoram khowar thlen tir chu kan hlat ta hle ni in a soi Mizo cultural products lalrot ki machuan din mun khongai thlak ta kading mek CSS employee ten chung ko pa ber hna pachang takin an mamo thlenin an nuar ti soin ma se fa te trap thlem tur sarkar omlo ang main vauna le thupek khau pui pui an dong dan anga da nge nge tu te chu banan volet zokani an chungchang ngai tua cabinet meeting thu tur zok om tak chu ni som pariat thlakwa sangni somni pakhat khan ZPM coordination committee an han thu khom dai thung Chief Minister thu soi le advisor to CM thu soi in kalawangin ngai dam dil hi langai te kha sarkar mu mal lo zia tilang tu ni ti na soi Ramtana thisen pe velo ten kanin hum himna cha bi an pe hi apoi zoram thanga Ramtana thisen pe velo le thi chil velo ten kongka chunga tanga kanin hum himna cha bi an pe tamai chu apoi tak zet ti MNF roi tu zoram thanga chuan a soi September ni somni khan Mizo National Front Party chuan Zalen na suala nun na hlan tu martar te hriat rengna martar tenin manga Mizoram hun sang-sanga an party hroi tu ten an man puya aizola man na MNF president zoram thanga chuan Mizonam martar te chu mun sang-sang Burma Bangladesh le zorama ten oma an chung te an tu le fa te thla kal zel thanem tak awangin MNF zungkai na chu anghet lo thei lo ti soin anin pek na wangin special protection article zathum samsari pakhat ji kan neya in hum him na bi kan nei na chu martar te thisen le Mizoram mi pui zong zong torman ani ti soi heng in hum him na thabi kan nei nok ti polanom nia soin danthar forest amendment act sangni somni pathum siamani ta ti soi MNF chuan he dan hi man kan du lo theya kan du lova hausa kan pass du lo ZPM sarkarin martar te thisena leile zoram mi puin kan tor chwa kan kul cha be chu kongka chunga tanga an peringot mai hi apoi tak mewa Ramtana thisen pe velo thi chil velo le nam thutlunga ding velo ten doi o puin an tlom rang lutuka kum khat than sarkar chautin kan sa khua culture le ram nei tu ni na kanin hum him na cha bi an pe mai hi apoi tak zetati special session kawin MNF sarkarin a hnolang khan hnolin sut le ngei turin ZPM sarkar an phut ti soibok West Phailenga man pui tu MNF senior vice president Dr Arlal Thanglian chuan tun din huna zoram le zo faten a tha zonga kan hun ton le Zalen taka kan nom thei chan chu kan nam sipai martar tele martar huama zalen na sual tu te thorani ti in India dan pui article zathum samsari pakhat ji dan ro pui kan nei theina chu nam sipai te thorani ti soibok MNF vice president leader of opposition Lalchan Damaral te chuan MNF in nipoimo tak tak an nei zinga martar te ni chu apoimo bi khle ti soin kan nam pasal tha zalen na sual nun na hlutak hlan tu te hi kan thin lunga alailum changtu ten ni a nam dang point an ngai sang le nam pasal tha thanem takin ram le nam ta na nun na hlanin an thi sen kha kan nam kal chara phun nge ni anin hlan na kha mi zo te in pum khat na symbol ani politics sa har tharna min thlena an thi sen awang chawin MNF hi nam party te chhal thei om chun kan ni martar the thi sen a le Mizoram hi state dang te angalo piang ani velova article zathum samsari pakhat ji noya kanin hum him na bi khi a sual chuan yati MNF National Core Committee member puton luye point martar te wangarem na thulung kan nei chu sarkar mekin palzutin FCAN poma ram leilung nei tu kan ni na chu shalina omta ti soi ZPM sarkarin he dana pom na hi sut le ngei turin ka nge na an nu kir du lawani point MNF chuan kan sarkar le vele kan nu kirang martar te wangin he thila hian kan nung tol don lo ti na soi ole tun tuma chon khati zong kha kan ron ti chhuat thei ani a kan channel hi milo subscribe sakzel tunin kan nge na cheu